Ati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Oh, welcome to Eko TV News. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Si sir, man kay na-expose na ko kay bisag nagganga ta kay Okay, maonig handa-handa guys. Salo-salo guys. Sa kay mahuman na malag OGT guys. Nya mga niguan. Okay, maonig guys ang update sa salo-salo. Okay, ano guys? Kunting salo-salo. Diri. Adto ma'am. Okay, hello mga office mates sa budget office o tong head sa budget office sa okay. Maniguan guys. Mga una.